tondu kwina mawatho mengi muno maria mabatie gukorwa makirungwa. Katiba ikirungwa na mawatho muno batie gukorwa makirungwa. One nguririkana wega muno makiria katiba ya 2010 yarungwa, kwina mawatho mengi muno mamwe maria maturanzibaitwe kuma England magaoka guku na ma Hindus, succession Hindus, ciothe nĩ cianderetirwe katiba yarikia kubitukua. Koguo na mawatho maria maikuta mamwe maria monanagia ati njanji ndangithitangika, na katiba ni yakiugaga article 27 twegaranitwe ni watho, na gatuka kwina engi nao mwene wa judiciary o matangithitangwa na mundu angika uria angika ndangithitangika. Mawatho ta mau ni turakiria thiini wa memorandum yetu, na nigetha thiini wa BBI na kamiti iria yite kuthondekwa mawatho mu magarurwe, na nigetha tuothe tukorwe turi equal, mundu angivitia akathitangwa. Tigutwika ati raia no akathitangagwa ikivirwa mbere yao na makiandikaga marua kwi DCIO ati ng'ania ni avirwe igotiri na ni magistrate kana ni njanji uraruta wira ucio, tondu ni wisi kenda angithitangika ni undu wa gutwara kwi raia na nigetha mavitukie. Athuri mavewe jukumu iyo, na nigetha tondu athuri mai na ciana ciao na ni thomu, na nigetha nao mavote gwoca ciana icio mavote kuvunjiria mwingi maturari gitumi kia BBI kana gitumi gia katiba icenjwe, tondu katiba ni ironania miaka 8 kana miaka 10 ingithira andu makienda gucenjia katiba no macenjie, na niguo irauga. Koguo ino ni nafasi mbega muno, na nwa tuvewe mbeca kuringana na tunyitanite Tharaka Nithi County, Meru County na Embu County. Athuri tuvewe mbeca ikundi icio, na nigetha tuvote kuthie na mbere, tondu tutumagira mbeca cietu na twatumira mivuko yetu tukithie gukinyira andu kuria macinani. Ni nafasi ya BBI kana ya referendum ikorwe e mwanya, nafasi nayo ya kithurano ikorwe e mwanya, tondu igagwatanirwa cio iri kithurano gitingivota kuthie na njira mbega. Koguo andu acio ni kwa marapotosha raia wa area, na thue ta athuri ni turauga ndeto cia kuthura president aina running mate nicio turonire ciarete thina thiini wa Kenya, ni undu deputy athuritwe ta president aina guku na ke president aina guku. Uguo gatukanita kwa kwina Kenya igiri, president athurwa na evitithua acoke na ke appointe deputy president, tondu ucio iyo ni kanda yake ya moko. No riu wanatariria Ruto augaga ni kanda ya Uhuru, ti kanda ya Uhuru tondu athuritwe uria Uhuru athuritwe, no angi kanda ya moko appointetwe akivewa wira, na executive nayo ikorwe ivaliritwe na njira mbega, na nigetha o Mukenya wothe akiucaga nima ai thiini wa thirikari. No thue turasaboti atiriri referendum ive first priority, na nigetha yarikia kuva first priority katiba irungwe, yarikia kurungwa arabu tuthie kithurano ri.